Bizler bolsa 41 жылдан beri Türkiye'de жайган кыргыздарданбыз да, Памирдик кыргыздарбыз. Азыр ушул Türkiye'de болгон кырсык, жер тербөөгө, жер титирөөгө Кыргызстандан келген жардам ушул эсепсиз санда эсептелип жатат-дачы. Эл аябай ыраазы. Түрк мамлекети ыраазы, биз ыраазыбыз. Түрк элинин атынан биз ыраазычылык билдиребиз Кыргыздын мамлекетибизге, Кыргызстандык элибизге, бардыга. Мага айыл өкмөтүм бизди тааныйт да. Türkiye. Mağa zan urbagan, telefon çalban adam kalmadı. Kırgızistan'ın jakşılığını, bizim akımlar, gubernatörler, içki işler ministerliği bizge çalıp şunay rahatçılık birdiler. Biz ayamay razıyız. Türkiye'liğin bir şey dünyadan yardım kelip jatat hazır. Dünya boyunca. Bırak Kırgızistan'ın bergen yardım özgöçü. Biz bu yerden turup Kırgızistan prezidentimiz Sadır Hocaevичке özgöçü Kırdaldan ministrigi Borbek Acıkeyev dağı yardım menen koşu özü dağı kelip Türk elinin köngül aytıp ayabay Türk eli razı. Sonsuz arazida çoğun rahmat Kırgız eliге. Samurek aldı hukta. Nemo tündükte ötüren kettik çürümler. Dedi krayının alıp bıraklar. 13 fevralda biz 2 bort menen dagы 100 куткаруучуну алып келдик. 1 мобильный госпиталь, 20 палатка, 49 боз үйдү да кошумча алып келдик. Ошондо жалпысынан эсептегенде 127 боз үй бул жака келди. Могу жерге бир жашынакай боз үйлөрдүн шаарчасын куруп атабыз. Мен ойлойм ушу шаарчадагы өзүнүн кызматын аткарып, şu 130 000 кураган үйлөрдүн жашоочуларын кабыл алат.